kok mat Jepar dul. Iya tertar. Beda apa tertar? Lah seki drama. Dari mangko mi coko cubi kake. Encan karo seminggu. Mi telu parak setahun nah. Marah tuli bejero tanga. Siapa orang napar? Engkau mungkin Andi tak nampu lagi. Engkau kan tadi sekali tertan. Terus pas dari mah. Tai bejero. Lu nyari hati nah. Deki pala bede, eka berenah. Hah? Alasan. Pedi taki dah yang melondo. Kaki yang tak niat sama jerotang dul. Pokok kok tak mau tahu. Sabtu du malam re, PC aja kutu bede. Pas nyari dem apa sih? Kagak lah dul. Iya tangga kasih apa? Cak nyar di tengah re. Siapa tadi pakai nasa kale? Pukul lah ya. Inja kak, ki buruan. Beda apa lek dul mawi siapa po? Engkau jam nginjem maka PC 3 juta. Apa? Makan lah. Ika bayar apa? Emang jera otang. Otang ngalu bulu. Dari barat itaki, dari timur itaki. Tidak tak nemu peburuan. Teti cuma aku minta tolong. Pengtempeng kau terus kau orang. Aduh, mun kok di menawa saya saja lek dul. Marah apa kak? Beri nginjem ke lu. Engkau nginjem ke orang todus. Pas nginjem ke sahu nih kakek. Tertan tibi. Tak andi engkau lek dul. Maka pas apa sih titip semon ke angko? Cek lakon karo ngare. Kula sapeng kelubing kok yang cuma kak. Deki kok mun andi, ikan tenang. Aduh. Saporan na lek. Engkau sapi jika ngalak rabeden. Tak noro andi. Pas apa kurang di teretan. Muntah neng kaparlo. Aduh. Kaki mi ngucak de iya lek. Jengkok sama injem keng tak andi. Benih keng cerai. Tina saporan na. Ya dul. Bilis ka perlu lebih kaki rut. Ya secepatnya dul. Enggak tapi rut. Pala bulan 2 Islamnya. Demah dul. Enggak tak demah rut. Jadi buru. Mayu orang pak. Mayu.
engkau udah narik yang nak utang dul. Beda ya. Bah, malah taki Rut. Terus pas tak lagi ya. Cengkok yang mencem benih yang reba. Kan tancem bulan 2 Rut. Setiap bulan berempang. Cek lah lebar dari bulan 2. Lu. Kakek tak paham Rut. Engkau majer bila bulan 2. Iya, setiap lah lebar. Bila bulan 2. Ya Februari dul. Mari lah. Bulan lah kala 2. Maksudnya dul. Maksud majer bulan 2 kuah. Bila bulan beda 2. Cok yang bulan lagi ning situng. Cak kerja dul. Engkau main jam ke kaki rek yang ngiser. Benih yang kandian PC. Ni pas tak dinas kaki. Ben boleh. Engkau ala kau siang malam benih yang penjem mah. King mak lemon butuh tak tang tahu tang yang ngak kaki. Cok cak kecarut. Makin kok bertak teruan di otang. Cuma mungkin abe putoh. Bentabuk lapar. Awalnya kan nemu otangan. Sana jentak nemu. Engkau makin ngecok abengan. Tetingkok sapa orang narut. Engkau ngincem saya kaki ruah. Benikeng untuk yak gayaan. Tapi untuk nampi tabuk selapar. Iya dul. Engkau sapor lagi ya. Engkau yang tak tahu. Wai. Tak lapar terjongku. Cuma bodi sejanggal kan kok dul. Mula karla ongku kaki nginjem PC benikeng untuk yak gayaan. Rokok kaki mik mapan. Buh. Oleh diberi orang terdan. Oh. Rut. Engkau buku nyerak kakek. Makanya ada remak Arya rupa kita tanggung jawab. Aku boleh kakek sampai naki. Senajan tak naki ya. Engkau aku tujuan aja. Tenang dul. Kapan angkok ngiding pengakuk na kaki nga Arya. Engkau tak tegesin lagi. Mangka pada remerut. Tahu saya nyerah ya. Iya pakun kau tuh nyerah dul. Bila? Laku. Kustela pangeran. Keng pah brudem memula TKP ngari ya. Dul. Apa dari tani kata bingung. Tahu mat. Otang lu bulu. Cek gak seru otang rapa dul. Benih karo kakek sendi otang. Makai si lain ro pada. Kayak tak berisi kayak kakek. Munan di otang teh taki nyaman mat. Munang kok jatuh di otak nyaman teh dung selaku taki otang. Ya ini telah gun Roma irama ru dul. Gali lobang tutup lobang. Pinjam uang bayar utang. Ini cuma bekas apa mat. Sering terlihat tak nemu. Awalnya cuma ke orang. Ini cuma keteratan tibi leka. Tak beri. Tadi tan saya kamu aja dul. Kita kening pasar wesa kande. Pudin mat. Tang sepopo. Klero kaki mau caro ka pudin dul. Pudin jo cerai nampak pate. Cerai ngatai jagung kata yang pak boleh. Teti main cuma pese. Aja contoh dul. Bahwa tak sekapina taretan ya kening pentai tolong. Kadang taretan tak mau padeng. Bila abe tandi apa. Baru abe soki. Taretan datang kapi. Makai sejauh na tolong popo. Ki selek. Bener ji mat. Mun setihi bingko itu anak. Man terdek budi putua. Ting tak pernah. Dura dul. Kakek yang diotang berempah. Ini kata cek bingung. Pak juta mat. 1 juta ke Sirut. 3 juta ke Majapar. Tak lah kalau saya secerek jia. Tenang. Engkau saya nyari akhina. Ongkuan mat. Aba iya ongkuan dul. Laku le terakhir. Sekarang konkretan ya. Mun aslinya taretan kakek pudin dul. Bening kok. Keng catet patebel ya. Makin kok ban kakek benih taretan. Mun kakek putoh. Engkau siapa bentok.
Aduh. Engkau mi baka pikiran ka bahasan lek dul mawi. Masa iya engkau tak kening kapar lo teretan. Ya Allah. Pasokya ki abdina. Mak lemon beda teretan parlo. Abek bisa bentok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda apa, Din? Adik parlo, Bun. Mau tunjuk lo. Perlu apa, Din? Sapa orang yang ku aganggu, Bun. Keng terongin cuma pese. Mun beda. Berempat. 3 juta, Bun. Oh ya, beda. Ya, Din. Sakalangkong, Bun. Kebaya apa bi kaki, Din? Mak puru na. Mun asilin bening kok si parlo, Bun. Tapi tang sa popo. Lek dul mawi. Mun encan keng parlo ipang manjarotang. Engkau tibi tandi sama inca mah. Mangkan kok minta tolong ke kaki, Bun. Tina cak cangkecang mun keperluan orang, Din. Makin cantaretan. Okoraki ben kemampuan na. Mun kakek andi, cak maksa aki. Iya, Bun. Mun asilin ang kok dan na ria. Keng lama katodos, Bun. Bilek dul mawi hila. Seperti campur liaki. Pulan ngin cuma pese tak nemu. Abek pasti kocak teretan cetak kena yang kaparlo. Iya bener, Din. Mun karo bulan ngin cuma pese tak nemu. Cak pas ngucak teretan tak kena yang kaparlo. Dul mawi jira jotang tak kena kebay tibi. Kapan lata pepet, teretan saya pakan lagi. Mi tahu kaki, Bun. Ya mi tak tahu. Cak lah pulang mbak lah aku nih ngaji ya. Dul. Dul mawi. Dul muat. Beda dul. Mau pasar rayo tengah. Ya deh. Ayo.
Lek Dul. Lek Dul mawe. Beda apa? Anu lek. Beri kaki kan parlo pese. Mun kita nemu, ya beda. Nemu lah din. Kakek yang pas taretan apa? Cak yang taretan lagi cuma pese. Leka teh beri. Benih keng tak beri mat. Keng tandi. Oh tak tandi. Saya tekem jawab mun benih pese. Kakek nemu isa apa pese lek Dul. Nemu mat tinggal. Mat tinggal ben kore orang kak. Ken mun ko parlo, mat tinggal siapa to. Mun kakek, makleteretan, coba ning ka parlo. Mi pasti dukali aki kaki ngucak dek kangko lek. Mun benih keng polan makade parlo na taretan. Engko tak kira kak tak berkak den na terpese. Engko separlo pesere beri kak. Mun seteko tak parlo. Sambil mulai play pesena, palong-polong, pula mata teloran. Oh, deh iya ya lek. Yongku din. Kakek benih keng tandi. Kakek keng cerek. Orang mula cerek. Tak kira ngiding keseron taretan. Orang yang ngari ibi kakek sion cuk jadi taretan. Sicilan atau cuman ben silet. Kengak iya lek. Secek becen orang, secok bucuk antaretan. Keting, cek biasa aki ngongku laki orang luar ya di antaretan nah. Dua apa kakek din? Mun karo kolen kita teguh. Kini cek murab taretan ben orang luar. Jek mun kaki kita teguh ke konconare, beni orang setodus. Tapi taretan nah. Ben parlo kaki tahu. Engkau beni kengkan di NPC. Peser keng oleh nginjam setor aja gak tudus kaki ka orang. Teti pasti ngaji ya beli sina kaki kangko. Mun kaki ataretan keng karo ikan aparlon nah. Yo kor dari tunya. Ya apa sabi je.